Okay. Manito ta guys. Okay, manito ta. Guys, data sa Matalong Boulevard. November 20. November 10, 2022. Mga unta diri. November 10, 2022. Di. Ano guys? Ang nag-sponsor na to sa panood guys, ang Hukari o si Mamayang, Ma'am Lydia Pamugas. Salamat ma'am sa panood to o sa Hukari guys. Di atas kon guys. 7-Eleven. Busing. Okay.